pozdravljamo vas iz Ostroga, od Svetoga Vasilija. Došli smo sa Kosova i Metohije. Ovo je bio blagoslov Svetoga Kralja da malo više boravimo na Kosovu i Metohiji. Bili smo u Kosovskoj Mitrovici u pritvoru, tačno gdje je bio i umoren Sveti kralj Stefan Dečanski. Eto, samo želimo da naglasimo da nikakvi politikanti ne mogu da uzimaju za pravo sebi da kažu da su nas oni izbavili iz zatvora, već nas izbavio Bog i pravda Božija. Evo, brat Dragutin će reći o tome. Ovim nas neće uplašiti i narod Crne Gore i svih ostalih srpskih zemalja će u što većem broju ići da posjećaju svoje svetinje na Kosovo i Metohiju. Kako je govorio naš blaženopočivši mitropolit Amfilohije, i toga moramo da se sjećamo i mi ne poručujemo ništa novo, no već isto ono što je on poručio, da je Kosovo naša zenica, Kosovo je srce našega srca, Kosovo je naš sveti grad Jerusalim i mi se njega kao sudbine svoje i duše svoje nećemo odreći niti onom neprolaznom, a niti onom neprolaznom nebeskom vječnom životu. Toliko od nas. Amin. Amin.